Ketheka mutegeri Weru TV ambirigire ntukweku nitite bubwega karibu sana kire Nteto che Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA. Tukianjiria Nteto chetu akarina ariti biashara ba igembe baraba karagana kuritanguge kauntini na taunini Isiolo ibejete amwana kuthitha gikundi kiraba gwita mwigenge Weru Foundation iringari ya gutetera mabataro ja baruga bo baturaga mpione kiri utongere bo Isiolo na bationaga wa gutetera mantu jao mono jege biashara ya mira taunine uguntu buranande baugite gikundi giki gigatetheria mawira kirigia na kurikithe akari wa mwena biashara bamwirigo jwa igembe baraba karagana kuringa biashara cia kaunti ya Isiolo ni bejete amwe na ngwataniro inene na kuthurana amwe rungu rwa gikundi kia mwembe omwiru na kwireba nikenda bakomba gwitetera bari amwe unity yetu ni nyumba yetu ira nini ya igembe omwiru kinya kwenu mutie abaurira bwetete gusemana te bwinde para na bara kura muntu ne tata na bake na bake betata bakaileba aratu kutekarau koibwende ne ngileba yetu yembo omwiru notice ile tuona in terms of representation muyembe nyuma sana na utena muyembe represented noko na mteko alibozo kuna kampani ya mabora boyo na okia quality kinya strip ya igembe era yankanite na Isiolo ikwanto baraba inji bora wa zaidi tukia kuibanga twakuruke MP Momeo irrespective of which subtribe we will be secure kusema kweli we will be secure so what brought tukabwidi bombere ipwatanire ate mwembe omwiru atirero akiononeta njukaranga ringi ikyo kintu kwenda ntuba menyana ikyo gitumite twika kiathoki nikenda tubumenyeria tweku kuringana na kariba bane ati niberukiria nene ne atongere ba kaunti iu na arakemera kemera kira baingi bao bendagia giteja wa giteo kurega kwe otonya twangugi o amwe na meru kuringika nene ne wagibao kare kaitene kare gasagaza ya umira kaunti ne iu kitambulisho kia mwembe ni miraa biashara miraa Isiolo itukwenda kwenda twena doko ya miraa amona doko ile ingi twena doko na mtakomia eta doko neu dokwera ile antu fulani ni watu komba kuendelea miraa kana ni watu komba kuria miraa babati kuigwa mwembe imbi atarajiete kuma kibo kana na taloi wo wa ukuma we MCA imbi embe rutarajia kuma ke uone mbibi utomato trimana twetia kijieto kinya nafasi ya kuera kana kuyukia sesire yukajui nafasi na mochara arimobeto ba isindi ndo talera nkirukia banana by qualified bena nya diploma na batona kibarua Isiolo kuolelia thoko ya Isiolo mwembe enda ile miranja na kire ya ushuru ki county government of Isiolo mantu yau itukwenda ya kinyamuthia from today so na bia toma ya kinyamuthia it is our unity kana ngwatanire tu ira twambirite ni orwari kurukine batekanirite na mugambo yo moja antigiri ati batetekire kwathurane siasa bakiobo bakaibanga na kuringira kura murengo wa mwena atongere baraba kona bakaba kuna bare mwembe omwiru naweza tenganisha watu ni kitu inaitwa siasa sisi ni jamii wa Meru mtu ataenda kwa pale ile sera yake atafurahia sera zake msikosane kwa ajili ya mirengo wenda si tuko hapa si sote atuko mrengo moja si ndio twa viongozi tuzwe baraba kaomba kumenya tweku na baraba kamera kumenya batu Isiolo te kabila mwa Isiolo twe kabila nyingi saa hizi tunasikiza sera za mtu tukishikana tukua all the chairmans tutashawishi watu wetu mahali tutapiga kura sababu hata wenyewe wanatuchanganya Nkiripotra Weru TV kuma kaunti ya Isiolo mbeta mawira kerikia kungina kukanisa cia ndini ya mukurino kuma ntere cha kirimara ni baugite bo bari gwata mbaru kiama kia Jubilee kiri ithurano biejete baruge bakujirite matunda ja wathani bwa thirikari ya Jubilee matunda ja bari ngienda gwita na mbere gukinira nkuruki ni baugite ni bakubangania maromba ja thiri onde tuthengerete kithurano giki kiria kiathuriri mweri jwa 8 Rita Mwaniki na gutariria
Atongoria a makanitha ngũrani ma akũrinũ thĩinĩ wa Mount Kenya East nĩ mararũgama na kĩama kĩa Jubilee vamwe na mũthamaki wa bũrũri nĩwe Uhuru wa Kenyatta na ikinyo rĩrĩa rĩothe rĩa gĩũteti agoca thĩinĩ wa kĩthurano kĩnene kĩa mweri wa kanana. Nĩ magũkorwo makĩgwata mbaru ateti arĩa othe mararũgama na kĩama kĩa Jubilee thĩinĩ wa kaunti ya Embu matongoretwe nĩ ũrĩa ũrenda gĩtĩ kĩa ngavana nĩwe Emilio Kathuri. Nĩ twagĩa na kĩrĩko gĩa kuga ati undu guothe president wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta agatwira tuthie kuniko tugakora tukithie ni tugu support kiama kia thirikari na ni tukurugama na kiama kia thirikari kume vinda ririri ni twagia na maundu maria twetikaniria na tuona ati kiama kiu ni gietikania na maundu maria akurino ma Embu County magukorwa manyitanite nakio na kindu gitagwa MOU ya gwitikania na mheshimiwa Emilio Kathuri uria ukite kwaga governor ni twetikania na twandikanira nake ati muthenyari wa umuthi akurino ni makona nafasi thiini wa thirikari ya Embu County. Marauga ati ni makoretwo magitikaniria na utongori wa kiama kia Jubilee bali miaka 10 mivituku na no akio makuthie na mbere kurugama nakio. Gatwe ni tuonete uvoro wa utongoria uria wikuo na aria onthe marenda ite no tuona twi ni tuvete gukora twi thirikari-ri tuvete gukora twi thirikari na tutikwenda kuma thirikari-ri na tugisapotaga Uhuru Kenyatta Muigai tondu tukoretwe na keriu miaka 10 twamuthuna twamucokia ringi na no kio turegwana kinyagia thaino twe no turamwenda Embu County auke ni getha bara batigarite kana mathina meto tumwira turenda atia na atia na baria maravaririria kigongona gia kuvoera bururi mweri wa gatandatu makiria ni undu wa kithurano kina thayu na urumwe. Mavinda maria mengi muno indi yonthe kuri kugia na kithurano ni kugicaga na mbara na maundu mengi muno na thue tutikwenda kuigua kuri nthakame itikite kona iria kana iria ingi wana korwa kithomo gietu tugakorwa turi thiini wa Embu County tugakorwa tukivoera Embu County iri yetu tuvoere county iria ciingi turigicerie na tuvoere Kenya iri yonthe gutikagie kundu kungite kambara ni tondu andu aria mateganagira ni kuona ni mavotwa makiambiriria kuruturura mbara tutikwenda ngoma ya muthemba ucio ikarauka wana baria banini. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kuringana na mwandiki munene wa Nteto cia Tharaka Ndia Watia nugite thirikari ni batere kwithirwa gite ya mwerekera jwa mwarimu muno jwa gisiasa ni untu baba ingi ndira batumiria mwerekera jwao ibambiragia kubutwa na bangi kwinukirwa nkathi okiri siasa cia county yu MCA wa Mukothima Mwendaga Thaa uria nandi ugurwira gite kia useneta county ne yu no rete munini wa Rais William Ruto gutara seneta wa Nandi wa county yu kithure kindiki ta munini wa Paul Kabithi na gutariria. Kiari kia thini Nteto matiri sekretari wa Nteto cia Tharaka Bwana Ndia Watia Nteto muno kagitaga kaga siasa arimu ibabatiri kuga bena kia kuwata mbaru murengo uraba kwenda na bethro bena freedom ya ku make choice uraba kenda kuthura na mwarimu atigatweke victimized whoever they will decide to fall benda kuthia Azimio benda kuthi Kenya Kwanza. It is their right, it is the right of a teacher na freedom na nenkerwa freedom. Ndia akimeneria barabendagiria rimu gwaya nontu bamwerekera gwao muno gwa gisiasa politicians kinya omwe orakathiriteni kana kaumbako kwariria mwarimu makosa nontu bwa ideas ciake twinde turi arimo wethero turi Kenya Kwanza twethero turi kwa Azimio tukaya twinde na to decamp from your side and we make the other side on you. So give us respect and we are going to make our choices. Kiathi gia kunogoka warimu kia Madam Regina Nteto matiri marume kiathi kiria kiraitigitu intongoria kathumba irio cia gisiasa berani muno tikwenda ukerukia au kwi mantu mario kidogo hiyo ni kidogo sana ndindebeni muno kwa antu batikabweni mpanda ti wendebeni kewe ndindebeni ndombere murungu mbombe gutongoria babange baria kumando thiti mainge wanotena metho na kugitata na kuona kwa winka bwira buririkane kabisani
tariki 9 mweri wa 8 gitike mujumba Tharaka. MC wa Mukothi Mamonda Gataya na orakuromba gitiga sinito akaunti ya Tharaka Nithi akiuria muno mugongo wa Tharaka gutigiriba kuiga sinito Kindiki marombani. Ino twina mwana wetu uguchwa gitiga deputy president wa Kenya, mwana wetu uyu senator wetu currently na thaino ranking yake ri iguru muno zaidi. So antu wetu Tharaka ndaborombo gwa gitio makanisani umame muyi turombere mwana wetu na tio tuona gitiga deputy president wa Kenya. Mbo kwenda gwa antu wetu don't among the competitors babe na ara gutire muntu kukiria level kana engage ira kindikia neogo na itugo before before 16th of May the IBC anengana nafasi ya vyama vionde kana presidential candidates konengana the running mates ituwetigia Kindiki wetu akaigwere deputy president wa Kenya wana tiutura antu Tharaka tu mapuni ya ndeguru. Deputy Governor wa County ya Tharaka Nithi Engineer Francis Nyamukagwima na urakinyago yatangazite kurura giti kia Governor wa County ya Tharaka Nithi. For sure this is not a laughing matter. Miatu kwa mbele na mbele tariki 10 leto ali chekaliga February. It's about a month and a half. Anokuwa kidogo langa ikla the next year. How can anybody else stand on my way? This is your new governor. Thank you nuntinko meibo kundombera na timu ndu tabera oyumu bila tosera. Tuliamwe? Nkiripotera Weru TV kumantereche Tharaka. Beto wa Paul Ogwakabithe. Pega sana Paul Wakabithe ibwaga kirigwa mutegeri tanambira kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkuruki okebebe mutambo. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Gali? Gali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited watengenezaji unga kaunti ya Meru sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukane bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabujita na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business, technical na engineering ni tuja na courses ja diploma na certificate in secretarial studies module 1 and 2, diploma na certificate in ICT, diploma na certificate in supply chain management, certificate in fashion design and garment making, diploma in electrical and electronic engineering, certificate in plumbing, certificate in welding and fabrication, artisan in motor vehicle electronic na inge inyingi. Nankuruki nito jana courses shaka gitaga kwe ja hairdressing na beauty therapy. Magerio jetu ni Janek, Kasne na Sidak. Kenda kumenya manto nkuruki turinge adimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire sukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitembene taoni nene ya Meru njirene ya Matero. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano.
Nkatho cia mwanya kirigwa mutegeri gwita na mbere kurumira Nteto cietu tugicokera nkatha wa munini wa gavana kaunti-ini Meru Nteto no riti ana barabatere skuru ni untu bwa kugwate unandi gucoka na gwita na mbere na mathomo jao ugite ana baba batere gutejanirwa indi bacokanirwe na gwikwa ndene ya skuru mwanya kinya cia kiubundi kenda kuona kithomo kiria gikabagu no turone nongerete na kuria ciari gutumira njira cia kugwatanira kiri kurera ana iria muciari abatere kujukia mwana kinya wa mutori wawe untu pore ugite bugatethia kurwa na into kinya jo tumiri bwanda wa ciambugita na jange mukirimitheka na chotariria. Nkathe munini o gavana o kaunti ya Meru Nteto na rombete atiari bana bare baraba umire cukuru nonto bwa kwethira ibagire iu otiere ibo bacokia cukuru muno baikia cukuru cia mathomo ya kiubundi note akenda iroto bia obiteka inyange otheri kwina ana baraba maminja woni ndirairire barato kwana nabo kinya kethira ni ana baba intore ne bokareka ana ba manja mwana mwari na bweri na nya baba nge bandaka kwethira kwina polytechnic like karuma polytechnic na nyakenja area ana bau bagaikwa kwina mbeche ira cia thirikari bathometha kuotheri okaitene kauluse na rombete aciari na atori otiere ipo kwatanira kiri uredi bwana bare amwe akiwa ana baba inge baukumete ndawene tiambogita na kinyaba mwe kugia mathwane ya kwirita moyo nonto bwa mathene ya mainge ya motorire na kwaga buru obareria no bamwerekera ana bara beto bandakamba bainge bokona bakethira bena manto amainge stress na kuria kwenderwa tobareria na tobenda na muciari atumaira muciari oronge kwariria mwana woronge akeya kuwa ana barabangania kana manto yara yakariura ana beto bakaura twendeni ana tucokeni ke community bora twakari kwethira te mwana muntu twentura iwona mwana ona kweyoketa kwa mwaririo muciari onge wa mwaririo mukurunge ukayo we muthaka onge twe mentasi twethire tukibithiria ana beto twingwa akierie gitarira utirimanete na ikundi bia ekoro barita na weka muthitho no batetheria ukiria ikundi bi na rankurukia batethetie na mbeu tia kwanda nteretie muithanga wandi enkomotigania west luse na rombete kuruba utiokiria na njira ya ikundi bi biao tuichungane na ikundi manya twethire batwe wowe we ne kundi keore anara bira barabatera abio ibo tethania na ibo kugwatanira imbe yete kuritana na ikundi ne biurenge torethie ngorwe torethie mbori torethie ngoko no totarethie interview oteria biana no go torakaboli gaku wendie te boloi ngethera ndena kya thwa ore tambwera mbori ira nkwenda kakwende nyango kotora itiana ko reto inageni ende anto ibabweri wichomyo na birorona ikundi bibiryao birankethera ende nyabo ndombete ikundi ne bienu mbeteni nke atwarie ikenda tukaomba kuinuana na tukaomba kuona boto atethania mkeripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mitheka Mutheja Nteto na njira indi ku Nteto ingi na njira inkinyaniru ni wona ciari ngathe mwena nusu kwendera kagita gake geta na mbere gukenera mibango ya Weru TV uni mitagwa NTINYARI.